CB300R kan khal chidang CB300R kan khalanga enge first impression an nei chidang hey demo bike ania chuan ta hian gear shift indicator here an om to amai na om lo chu chuak thar nia sikha rim kha namang ti hlom tat chi to lo hi a BHP hi 30 nia a sitting position chu zero hle me a nom ra hi a chak reu par khop mai he bike hi aman hi ma sain nuai thum le zasari ania chuanin heta kan call chidang bike thar ania CB300R ania azang khop mai ke ji za le somli le pali ania khopui chunga han flick kwa la tan chuan du thu sa mani a zia do ne chuanin hei hi 2019 khan an launch to amami kha kan thewanga chuan amami kha chu CKD ania CKD om zia chu hei apart saka adar vekin aron thona chuanin heta India rama anrem khom ta ni chu CKD ani ta amami kha karindan chuan 2.7 value complete chuan ma se BS6 version hi tuna hian noi thuma kai ta tat mai ni a khalwa nuam ve rem me chuanin an soi zelang a suspension hi chu kong tha tlan ang chi turata na siamania a khong deuh hlaka suzul tur khat eng nem ang chi kha chu ni lo ma se chu tianga khong hreu mang chu ani chuang lowa ni chu hey a handlebar hi sorry a handlebar hi aran hiam deuh hret boka high speed chase anga po ti du don taila akhal anom do ni a flick all hey ama hi mo hey te han ti wel hi all sam lutuk nuam ra lutuk hey hi first ride a front suspension hi Showa ania Showa chu Japan an mani Honda ne na in partner company ni ta chuan a suspension hi CB650 ho ta angkha aron mang to ni ama aya man to mo chu amami kha ai khan claim changes kha anon siam ve deuh ta chete tein chuan a color hi chini oma a sen le adum aron omani hei hi adu tan Honda a big wing lampang chan ania big wing a son engtik lai pon a lei theini a cha theini booking mo faruk te na ron thlenga ka soi to kha englawa hianin boina om deuh hleka wang hian tan chak chinang rang rap khop mai slipper clutch ron mga enge an ni slipper clutch high speed a hen kan nuwa he min tu nomon le han nuam va
nuam zek ha first impression ani ka first impression chu anuam le khopui chunga han khala achang le khopon han right zo mo speed riding vel du tang khanin a thale ni chuanin I abai ka hi a styling hi hemi cafe racer type ang ngai na tan chuanin du thu sam a modern le tikha karon soi ni a ti zong kha ka review toy ten ei thei chu ni mai ta se le